Poštovani slušalci i dragi naši gledaoci putem Facebook stranice Radija Bir, drago nam je da ste i ovoga jutra sa nama, s obzirom na to da naredne minute posvećujemo razgovoru sa našim gostom, doktorom Nedimom Makarevićem, ambasadorom Bosne i Hercegovine u Kraljevini Norveškoj. Sa našim gostom ćemo razgovarati o aktuelnim, ali i ovogodišnjim projektima, o ulaganju u Bosnu i Hercegovinu kao i svim vedrijim temama o kojima danas, nažalost, imamo priliku toliko izuzetno često porazgovarati. Doktor Nedim Makarević je rođen u Doboju krajem 1974. godine. Završio je osnovnu i srednju školu u Doboju i nakon toga počeo studij elektrotehnike na Univerzitetu primijenjenih nauka u Heilbronu u Njemačkoj. Doktorirao je na polju strategijskog menadžmenta, tema IT sigurnosti. Materni jezik mu je bosanski, ali također tečno govori njemački i engleski jezik. Služio je kao ambasador Bosne i Hercegovine u Pakistanu i Afganistanu, a trenutno je angažovan kao ambasador Bosne i Hercegovine u Kraljevini Norveškoj i Islandu. Prije svega našem cijenjenom gostu, eselamu alejkum i dobrodošli u jutarnji program Radija Bir. Alejkum selam, čast mi je biti ovdje sa vama. Nama je drago što vas imamo priliku ugostiti u ovoj našoj atmosferi i spomenuti mnogo lijepih i korisnih projekata kao i aktivnosti koje ste upravo vi iznjedrili. Pa evo za sami početak da naše slušaoce i cijenjene gledalce putem Facebook stranice otprilike uvedemo u tu trenutnu situaciju, aktivnosti i projekte. Da li ste zadovoljni stepenom saradnje naše države sa Kraljevinom Norveškom? Kada uzmemo sve ovo suma sumarum, jesam, ali može biti mnogo bolje. Dakle, Norvežani su nam prijatelji, pomažu nam na raznim nivoima preko grantova već od ratnog vremena pa do danas. Međutim, postoje ogromne dodatne mogućnosti koje do sada nisu bile uzete u obzir ili su bile uzete u obzir, ali ne dovoljno. Kako na edukacionom planu, tako i na poslovnom, pogotovo na poslovnom planu, gdje u biti mi imamo taj problem lošeg imidža koji konstantno sprečava Bosnu i Hercegovinu da u svom punom kapacitetu pruži ono što zaista može pružiti. Tako da ljudi imaju taj ratni imidž i naravno u ovom moru islamofobije imamo taj negativan touch prema nama. I to su te, kako bih rekao, PR kočnice protiv nas koje mi moramo razbijati. Sada, naravno, to je usko povezano sa politikom, usko povezano sa političkim procesima onakvim kakvim jesu u BiH. Tako da imamo, kako vi dobro znate, a bez da ulazimo u nepotrebne detalje, jake političke strukture koje se upravo u BiH trude da pruže takav imidž vani, pa tako i u Norveškoj. No, mi se moramo boriti onoliko koliko se možemo boriti, možemo puno više izboriti. Da li ste primijetili određeni pomak za vrijeme kako ste vi tamo ili ovaj posleratni period? Da li je situacija i dalje ista ili ljudi postaju otvoreniji ka Bosni i Hercegovini? Pa evo ja sam, budući da sam inženjer, volim te brojke, oni su vrlo jasni indikatori stvarnih procesa. Mi imamo najmanje dvije stvari koje su puno povoljnije nego li prije. Kada kažem povoljnije, mislim u smislu bolje nego prije. U zadnje 2 godine imamo kao broj 1 znatno veću pomoć prema Bosni i Hercegovini u vidu grantova koji idu po raznim osnovama. Zadnje godine to je bilo 63 miliona kruna, a prije toga 40 i nešto, da vam prevedem, to vam je nekih 13 miliona maraka bespovratnih sredstava. Ove godine će to biti još više. To je jedna stvar. Druga stvar, započeli smo bilateralne konzultacije koje prije nisu bile aktuelne, a bilateralna konzultacija znači, i ovo je jako bitno da se shvati, kada dvije zemlje imaju bilateralne odnose, kao što mi imamo sa mnogim zemljama, a pogotovo u zemljama gdje imamo svoje ambasade ili DKP predstavništva, postoje stvari koje su otvorene, koje nisu dogovorene, koje bi se trebali dogovoriti ili eventualno koje ima nekih problema koji isti bi se trebali riješiti. I sada Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i u ovom slučaju Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške bi se u tom slučaju trebale dogovoriti na državnom nivou da se sretnu timovima
dakle da tim Ministarstva vanjskih poslova Norveške dođe u Sarajevo kod nas u MIP i izloži agendu stvari koje oni smatraju su bitne da se riješe na državnom nivou. Tako i obratno. I upravo je to započeto u aprilu 2019. godine. Norvežani su bili kod nas. Iduće godine, najvjerovatnije u martu, će naši predstavnici doći u Norvešku i tu je niz tema koje su jako bitne za Bosnu i Hercegovinu i koji će se rješavati. Dakle, uspjeli smo evo ove godine taj dijalog podići na najviši nivo. Uskoro će biti riješen problem dvojnog državljanstva i povrh svega naglasio bi da je privredna saradnja izuzetno se uozbiljila u zadnje 2 godine i ključ toga je opet sljedeći, a ovo je zaista jako bitno da mi svi shvatimo, jer to je jedna stvar, jedna matrica koju ja vidim svaki put kada bilo gdje da odem, bilo kakvu misiju da imam. A to je da mi imamo jako puno pojedinaca koji su vrlo jaki u onome što rade. Bilo da se bavi biznisom, bilo da igraju fudbala, bilo se bavi sportom. Naš problem uvijek nastupa i uvijek je nastupao i kroz historiju i danas u zajedničkom nastupu. Znači, u zajedničkom nastupu, u zajedničkom dogovoru, u slozi, tu su nam ogromni problemi. Tako da nama je Bog dao ogromne potencijale, međutim, mi ih nismo posložili timski. Upravo je to ono na čemu što krasi moju misiju, evo, usuđujem se reći, moj stil rada, evo, već godinama, da to je jako teško s našim ljudima, mora se mnogo toga znati, nastupati kao psiholog i tako dalje, mnogo toga pretrpjeti, ali su rezultati dugoročni. To je ono što nama inače treba, što je eliksir, što je magična solucija našeg problema ovdje u Bosni i Hercegovini, pogotovo Bošnjaka. Šta smo dakle uradili? Pojedinci imali smo pojedine privredne subjekte, imali smo čak i registracije udruženja privrednika koji su međusobno posvađane, koje nisu bile ni izbliza efikasne, bili su mrtvo slovo na papiru i potrebno je bilo razgovore obaviti sa pojedincima, skupiti ih na jednu platformu i onda s druge strane ukazati Bosni i Hercegovini da je jako teško ubijediti recimo autohtone Norvežane u ovom smislu šta mi imamo ponuditi da nam daju šansu, nego prvenstveno hajmo raditi s našim ljudima koji su u Norveškoj, koji se bave biznisom, njih objediniti na jednu platformu, jednu organizaciju koja će djelovati i prema Norveškoj i prema Bosni i Hercegovini. S tim u vezi, nakon te registracije, pozvao sam grupe privrednika iz Bosne i Hercegovine, pošto sam bavio se biznisom godinama, za koje znam da su ozbiljni. Oni su došli u Norvešku, ugovori su se potpisali i da skratim priču, rezultat je da je izvoz iz Bosne i Hercegovine ka Norveškoj na državnom nivou porastao za gotovo 1/3. Znači nije 3%, nego 33% gotovo. I tendencija je da raste. I sad poslije toga naravno animirale su se i državne institucije. Sad pripremamo jedan biznis forum koji treba da se desi u martu iduće godine, gdje će naši predstavnici iz ministarstava, iz Vanjsko-trgovinske komore doći u Norvešku i predstaviti BiH u najvećem mogućem kapacitetu. I s druge strane ja ću insistirati da onda to bude uzajamno povratna veza, da i Norvežani dođu u Bosnu i Hercegovinu. To je najbolje što možete učiniti. Rezultat uopšte nije upitno hoće li biti rezultata, samo upitno kako dobar će biti rezultat iza toga. Izuzetno je ovo lijepa vijest koju se možda i nije dovoljno medijske pažnje posvećivalo. A evo još jedan segment o kojem svakako želim da razgovaramo i neminovno je da ga spomenimo, jesu i mladi. Kakve su konkretno prilike mladih iz Bosne i Hercegovine koji se trenutno nalazi u Norveškoj? Također jedan period je kružila informacija da studenti master studija iz Bosne i Hercegovine mogu dobiti stipendiju na univerzitetu u Norveškoj. Da li nam možete možda nešto više reći o tome, obzirom na to da Norveška predstavlja jednu od zemalja koja ima izuzetno razvijen obrazovni sistem? To je tačno. Dakle, šta se konkretno uradilo je da NTNU, vrhunski vodeći univerzitet iz grada Trondheim na sjeveru Norveške, koji je poznat po svom fokusu na inženjerske nauke, je
s njima smo se dogovorili da se ponude našim studentima master programi u sferi software inženjeringa i inače u sferama inženjeringa koje će trajati 1 do 2 godine i sa Norveškom u kombinaciji su Finska, Belgija, Estonija. Ideja toga svega je bilo, pošto sam se ja bavio prije IT security-em i oni to znaju, Norvežani, a i bavim se još uvijek naukom. Oni su, prije godinu dana smo uspostavili kontakte na tom naučnom nivou. Tu je bila i premijerka Norveške. Tako da prvo smo krenuli sa jednim programom koji bi bio više manje internog karaktera, gdje smo mislili uključiti Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, odnosno njihove start-up centre u Tuzli i u Mostaru i Banja Luci. I onda smo došli na ideju, odnosno ja sam predložio zašto da ne da otvorimo te programe sasvim transparentno za naše studente koji će dobiti nevjerovatno kvalitetno obrazovanje u tom segmentu. Jedina negativna stvar tu je da je vjerovatno, i nadam se da ne, ali s obzirom na trend koji je negativan odlaska naših ljudi, bojim se da će ih Norvežani zadržati za sebe. Eto, to je stvar na koju ja ne mogu utjecati. Nadamo se da će naši studenti iskoristiti tu priliku da taj kapital vrate u Bosnu i Hercegovinu. Da. Iako možda vlada generalno loša slika u Bosni i Hercegovini, imamo čiste dokaze i da se neke razvijenije države mogu ugledati na Bosnu i Hercegovinu, kao na primjer Norveška, kada se radi na pokretanju banke koja bi djelovala na principu islamskog bankarstva. Ovo je također jedan projekat koji je izuzetno bio aktualan u proteklom periodu, pa možete li nam reći detaljnije na kojem principu je to planirano da se ostvari? To je jedna vrlo interesantna inicijativa koju je pokrenuo profesor Torkel Brekke sa Univerziteta Oslo. On u biti predaje na fakultetu sociologije par predmeta koji se dotiču i religije. S tim u vezi je radio sa muslimanskim udruženjima i vidio je, sam je shvatio kapacitet i važnost islamskog bankarstva. I islamsko bankarstvo, budući da imam dualnu naobrazbu, ja sam inženjer i ekonomista, ja znam šta to znači za svijet. Svijet još nije shvatio šta kamata radi s njim. Svijet još uvijek, ogromna većina ljudi, još uvijek smatra da je kamata nešto što je ok, što je nužno, što je... međutim, kada se uđe u to matematički i naučno, u način, u operacioni model, u modus operandi banaka, pogotovo na svjetskom nivou, vidite kako nefer i destruktivno ta priča ide. I da u biti, ako imamo taj vid poslovanja, uvijek ćemo imati jedno akutno osiromašenje puka naroda u globalu, te uslovljavanje i iskorištavanje pozicije nadmoćnijeg. To je jedna etička priča. Jedna divna priča gdje ljudi, pa evo suđujem se reći, jedna davetska priča za neko ko to shvati, ako recimo nije muslimanom, da je to jedan koncept koji je samo viša sila mogla postaviti. S tog aspekta je došao Torkel Brekke i shvatio da je to jedna stvar koja se u svakom slučaju treba ponuditi Norveškoj. Imao je velike otpore kada je to predložio, međutim on je jako odlučan da ide u tom pravcu. Ja sam ga spojio sa managementom BBI-a i oni sad rade na tome. To je ogroman projekat, vjerovatno to neće biti realizirano u skorijem vremenu, ali jako je bitno da se ide u pravom pravcu. Ja ću to podržati na svaki mogući način. Drago nam je da imamo priliku čuti ovakve vijesti o moru nekih loših i negativnih. Ali evo možete nam reći, pošto se bližimo kraju na vaše gostovanje na jutarnjem programu Radija Bir, možete li nam reći koji su vaši planovi što se tiče narednih godina i unapređivanja saradnje Kraljevine Norveške sa Bosnom i Hercegovinom? Dakle, ovaj biznis forum je jako bitan. Bitno je da se on održi u Norveškoj kao startnoj poziciji. Bitno je da se organizacija koja se naziva Innovation Norge,
koja je pod Ministarstvom vanjske trgovine Norveške bude uključena u to, a već smo se dogovorili da bude uključena u to i oni imaju ogromne fondove da finansiraju razne projekte, pogotovo u sofisticiranim tehnologijama. Znači, moja ambicija, ne samo kao inženjera, nego ambicija me kao prije svega kao ambasadora Bosne i Hercegovine u Kraljevini Norveškoj da pokažemo njima i svijetu kako mi vladamo modernim tehnologijama. I to treba da se zna. Da se ne radi samo o izvozu vode i proizvoda od drveta i ćevapima, nego da se radi o najmodernijim ljudima koji su sposobni da rade najmodernije aplikacije na najzavidnijem nivou i da se mi prepoznamo kao svjetski brend. To mi je ambicija i da to traje, da to ide uzajamno. Dakle, da oni dođu kod nas, da mi dođemo kod njih, da to bude jedna dugotrajna priča. To je što se tiče ekonomije, što se tiče bilateralnog odnosa dvije zemlje, državne posjete naravno, jedan se već desila, očekujemo posjetu predsjedništva BiH i jako mi je bitno naglasiti da pripremamo komemoraciju za 25 godina Srebrenice na najvišem nivou, gdje ćemo imati najviše predstavnike Norveške u Oslu da odaju počast žrtvama i da to nikad ne zaboravimo. Dakle, ima i ta dimenzija na koju radim, kojom se bavimo kao fokus u 2020. godini. Dakle, ja bih vam sad mogao brati 100 aktivnosti, ali ovo su neka 2 fokusa koja treba da se riješe u ovoj narednoj godini. Drago nam je što imamo priliku čuti tako opširan, koncept svih planova koji nas očekuju i ako Bog da nadamo se ili ostvarenju istih, tako da želimo vam svu sreću u daljem radu i zahvaljujemo vam se još jednom što ste bili gosti jutarnjeg programa Radija Bir. Amin, hvala vam i sve najbolje. Cijenjeni slušaoci, još jednom sa nama je bio ambasador Bosne i Hercegovine u Kraljevini Norveškoj i Islandu, a bivši ambasador u Pakistanu i Afganistanu, dr. Nedim Makarević. Razgovarali smo o brojnim projektima koji su se odvijali u protekloj godini, a naravno i o onome što nas očekuje kao i o napređenjima odnosa između ove dvije države. Mi nastavljamo sa našim jutarnjim programom, ostanite na talasima Radija Bir.